kardan nije vječan. Vijek kardana je otprilike 100.000 km. Šta god neko pričao, laže vas. I ostaje nam još zadnja stvar na motoru za napraviti, to je da promijenimo ulje u zadnjem diferencijalu, pa da krene. Pun je nekih torksova, kao da ga je Francuz pravio. Inače, ja kad radim ovakve stvari koje se žešće zatežu i otežu, svežem centralni nogar i prednji točak zajedno. To napravim zato, ako slučajno, nekim nesretnim slučajem poguram motor napred ili nešto, može spasti sa centralnog nogara, a vjerujte mi, niko od nas ne želi imati 350 kg njemačke tehnologije na glavi da mu leži. Nije baš ok. Tako da. Ali pošto tu sad danas nema nikog, ja ne volim po tuđim stvarima drndati, tražiti, a nisam nigdje tako vidio da tu stoji gurtna da ju mogu uzeti i zategniti. Tako da radit ćemo bez toga. Preživit ćemo, valjda. Evo ga, zadnji točkenzi. Evo ga, da vam pokažem. Znači, šaraf za nalivanje ulja je tu. Znači, treba vam cijevčica i injekcija. A na drugoj strani dole, sad ću vam pokazat, evo ga tu, je šaraf za ispuštanje ulja. Tako da prvo ćemo popustiti ovog tu. Evo ga. Te stvari nisu jako zategnite. Tu unutra nema nikakvog pritiska. To se samo kotrlja. Ali sad ćemo vidjeti kako je ulje tu unutra bilo. Ajde, bog te. Moram si pomoći malo, nekako je neugodno. Ne ide lako. Mislim... Evo ga. I sad idemo na drugu stranu. U biti, tu nema drugog šarafa kojeg bi mogli propustiti, da bi čovjek rekao da možete nešto zezniti. Oho, dobar. Stegnjen. Ulje promijenito kao novo. Ovo je donji šaraf od zadnjeg diferencijala. On ima tu rupicu. I tu se skuplja talog unutra. Znači tu je magnet na dnu i kupi ove špenice iz zadnjeg diferencijala. To je dobro očistiti svaki puta pri zamjeni ulja. Tako da se to može, nek se nove stvari skupljaju, nek bude čisto. Nije bilo puno. Ne znam, zaboravio sam pogledat opet kad je bilo ulje u diferencijalu mijenjano, ali koga briga. Ništa, stavljamo stvari nazad i punimo diferencijal. Sad kad se odsjedilo, zašarafit ćemo ga nazad. Stavio sam tu onu novu platnicu. Sad idemo još na drugu stranu, sad moramo naliti ulje. Prije svega ću vam pokazati kako provjerite kardan. Da znate da nije rasturen i tako dalje. Znači,
Sad nema gume, ja ću uvatiti za disk. I sad ako pažljivo slušate, nema nikakvog klenkanja ni tu od zada, tu, ni tu gdje je prednji zglob. Znači idete 3 cm napred, nazad i nema ništa se ne čuje. Ako idete malo dalje, onda ćete čuti ovo, znači sad sam ga stavio u brzinu, a ako ga imate u brzini, onda ćete čuti ovo. Ovo nije diferencijal, nego unutra zupčanici u mjenjaču. Sad se ne čuje ništa. Tako da to je ispravan kardan. Evo sad nalit ulje. Sa injekcijom. I unutra ide 180 ml. Znači, malo manje od 2 deca. Znači, ovo je bilo 30 ml. Šestdeset. Sto 50. I stavimo nazad šaraf. I pošto smo ovo sve dirali prljavim rukama, stavimo malo brake cleanera da nam koči odmah sve kako treba. Da ne bude nekog sranja po cesti. Evo ga. To je to. I stavljamo nazad točak. Malo ćemo ga samo preći krpom kad je već vani. Uzmemo kilo ključ, 30 Nm prvi puta i onda dotegnemo na 60 i idemo u zvijezdu i to je to. Evo, i sad još provjerimo jedanput sve i to je to. I sad kad smo sve završili, znači od spreda do od zada sve, ostane nam još jedna stvar koja je jako bitna, a to je da poništimo servis. Nažalost, na ovom motoru to ne možete napraviti bez dijagnostike. Ja sam ju posudio od jednog šefovog prijatelja, hvala Bogu pa ima. A dijagnostika je, pokazat ću vam aplikacija na telefonu, Motorscan app, znači prvenstveno napravljena za BMW. Pa ajmo on sad to pogledati kako se to napravi, pa da riješimo. Znači ovo je njegov dijagnostički priključak. Nije ovaj OBD2, tako da trebamo ovaj što ide između, sam da ja navučem naočale da vidimo kako to ide. Znači ovo bi trebalo ići ovako nekako i
to se zašarafi i onda se ušteka ovaj OBD2 čitač. Ja na telefonu moram upaliti Bluetooth, samo malo, Bluetooth mi je upaljen i tražimo Unicard Scan, to je to. 1, 2, 3, 4 najvjerovatnije, sad ćemo vidjeti, povezao se. I sad damo kontakt, idemo otvoriti aplikaciju. Evo ga, datum na motoru je 4.7. idući servis na 7000 km, datum najkasnije 4.7.2027. Jedan klik da mi resetira. Reset, ok. Riješena stvar. Evo, i tu ima još neki drugi stvari koje nas ne interesuju trenutno zato što mi je dosta svega toga i završavamo stvar i idemo. Kraj. Evo sad kad sam montirao ovaj video shvatio sam da vam najvažniju stvar nisam rekao. Čovjek, bio sam umoran, zaboravio sam. Znači to da znate sami provjeriti da li kardan ima lufta ili nema, to je jako bitna stvar. Svi kažu da na kardanu nema puno održavanja kao na lancu. Istina je. Ulje treba mijenjati, ja mijenjam ulje na svaki 10.000 km jer mislim da je ulje toliko jeftino da ga je jednostavnije promijeniti nego čeka da se nešto desi sa zadnjim pogonom. A još jedna još bitnija stvar je, kardan nije vječan. Vijek kardana je otprilike 100.000 km. Šta god neko pričao, laže vas. Znači u kardanu su križevi na početku i na kraju. Ti križevi imaju neko ulje unutra, to su ležajevi koji se vrte i s vremenom to ulje radi temperature, radi godina iscuri napolje i ti ležajčići zaribaju i kardan se rasturi i potrebno ga je popraviti. Na BMW-u ću vam reći da postoji samo original novi dio, što je kod BMW-a isključivo istina, znači trošak vam je negdje oko 1000 do 1500 eura. Postoje firme koje repariraju kardane, što znači vi stari kardan izvadite, odnesete kod njih, oni križeve ispresaju napolje, stave nove križeve, na motoru se križevi vare. Nema onog zegera unutra, nego se zavare i onda mora ići taj kardan u specijalnu mašinu za balansiranje kardana, oni vam kardan izbalansiraju, stavite ga nazad i imate praktički potpuno novi kardan koji će ići idućih 100.000 km. Zašto vam to pričam? To je bitna stavka jer BMW u većini slučajeva imaju jako puno kilometara. Su to motori koji se kao voze. Znači GS, ne znam, glavni GS-evi imaju još više kilometara nego GT i GTL-ovi, ali nebitno. Znači, ako kupujete motor koji je blizu 100.000 km, znajte da vas čeka servis kardana ako nije bio prije toga napravljen. Tako s tim možete spustiti cijenu polovnog motora kad ga kupujete ili ako vam gazda priloži račun neki dobar da je to bilo sređeno, onda znate da imate mir toliko i toliko kilometara na dan. Znači sve što morate znati je kardan nije vječan, kardan traje samo 100.000 km i imate u ovom videu kako ga možete provjeriti da li su križevi već oštećeni ili nisu. To bi bilo od mene za ovaj put to. Čuvajte se, kome je jutro, ja mu želim odlično jutro, kome je dan, ja mu želim fantastičan dan, kome je večer, dobrovečer ili lako noć. Čuvajte mi se, ostanite mi živi i zdravi i pazite kad kupujete motor s kardanom.